Anisa me Pisakanda, Nisa ya Maritandi Maranandam Gamaitawana Imam Gayam Kibitandi Anisa me Pisakanda, Nisa ya Maritandi Maranandam Gamaitawana Imam Gayam Kibitandi Me ngai bin sakana kana ngaba yaunan diyadodi Anisa mye mashiya legon daga Anisa ya mye mashijin jaw maritandi dijaya legon ladam Maranam diji yasaundo gamidawana la yao jaya gong biwe Imagaya ikana go yo kambogo dudani lude myunande midudanai Kibedandi zombijaya goladam Idi do dome zabana kana do lai babu zangja gono denduro gaundo di Tawega bhavana za tawega bhavana golagaw adubha bhavana za adubha bhavana golagaw Marana Tati Za Marana Nudati Bhavana Gulagao Bawe Bhavayata Buzang Yibwamya Jagoyai Bawe Bhavayata Bwamya Yimbuzang Jayagoyi Ngai Khanda Anisa Myeda Mashiva Mamyela Zwa Nga khanda Dima nao somba Dibi na we Daudame Sombe Kanya Mavadaga Doga me Bisakana Dukaya Maritandi Maranandam Gamaitawana Imaga Yam Kibetandi Mingai Bisakana Kana Ngava Yuna Diarodi Doka Seja Ligoi Doka Ya Seja Jao Maritandi Dijaya Golada Maranam Dam Deji Sondo Gamaitawana Layo Yagoni Pivi Imagayam Ikanago Yokambogo Tudani Ludi Myunande Midudanai Dudani Ludiri Myunande Midudanai Kibetandi Sombijaya Goladam Idi do Dome Zavana Kana Dulai Babu Zanjagono Dindro Gaunodi Tawega Bhavana Za Tawega Bhavana Golagao Aduba Bhavana Zaduba Bhavana Gulagam Marana Tadisa Marana Nudati Bhavana Gulagam Bhavi Bhaviyata Busayim Bwamya Jagoyai Bhavi Bhaviyata Bwamyayim Busam Jagoyai Ngai Khanda Dokha Chanda Mashiva Chanda Kingwa Nga Khanda Dima Nao Somba Bibi Na We Daudame Sombe Kanya Mavadaga Anada Me Bisakanda Nadaya Maritandi Maranam Dam Gamaitawana Imagayam Kibetandi Me Ngai Bisakana Kana Ngava Yunam Diarodi Anada Sumaya Ligoi Anada Ya Sumaya Jinjam Maritandi Dijaya Goladam Maranam Dam Diji Sondo Gamaitawana La Yao Jaya Gong Biwe Imagayam Ikanago Yokambogo Dudani Ludi Myunande Midudanai Dudani Ludiri Myunande Midudanai
ခိပိတံတိသုပိကြယကုလတံဣတိသို့ဒုံမေဇာပနာခန္ဓာသို့လိုက်ပါပို့ဆောင်ကြကုန်သောသင်္သူတော်ကောင်းတို့သည်သံဝေကဘာဝနာဇာသံဝေကဘာဝနာကို၎င်းအတုဘဘာဝနာဇာအတုဘဘာဝနာကို၎င်းမရဏတတိသမရဏနုတတိဘာဝနာကို၎င်းဘာဝေဘာဝေယတာပို့ဆောင်ရင်ပွားများကြကုန်ရ၏ဘာဝေဘာဝေယတာပွားများရင်ပို့ဆောင်ကြကုန်ရ၏ငါဤခန္ဓာအနတ္တပိုင်တာမရှိပါပိုင်ဆိုင်ကင်းကွာငါခန္ဓာဒီမှာနောက်ဆုံးပါဒီပြီးနောက်ဝေတုတ်တံမေစွန့်ပေခံရမှာပါတကား